Hello everyone, welcome back. Ngasigi video sidi mayamna title lagi sudum khangamani. Haibadi ekhoise hujikanje sam yamna kenba adagi sam hobada yamna kuina changba adagi di sum ken mangi bagi so aje hairline thinning oiba adugi matangda video ma samjarakena adum khanbadi kuiraba. Aduga ege Instagram da adugi video gi matangda aina upload toba kansida response yam phajana phange aduna aina ngasigi YouTube sida oina video je phajana full da oina semge khalakana semakpa namakpa video oidine aduna mayam. I hope you like it. So ngasigi video sidasdi I'm sharing my experience with Be Body Wise hair growth serum. Aina kamaina sizinai aduga karam kanda use tawe kayam kuina sizinaba dagi result se uba phange haibagi matangda oidoine buko aikoina hair fall je sam ken baze haidi stress leiba khangde pollution or hormonal change any aikoigi lifestyle hongak padagi hena ken ba khangde sumaina thoe buko haidi sam ken baze yamna common oiba sam yam henjana ken base aisu dum yam kele swai gi je haidi sam je khaiba matam da ju kai haini hairline thinning oiba do khairaga dum sam khaibam je yam padhabadu oyebuko aduga aikoigi samkhong je yamna chetabado adumai dum thingnai aisu aduga sigi serum je aina sijinarakpa hafta ahumukti shure aduga adum huisi yambudi khonge ai maik su leitaba ina sije thau teibagi type taga yamna chanap lauba khotpado adu kemda tawroibuko tang leraga damage si huisi yam khonge adagi sigi serum se kuna sizinama matamda kanabra adagidi kyam kuina lerakanda kanaba se uba phange haibagi matangda oidoinebako ado aina insta da thagatpa matamdadi sise phajana loimak sangna haidreba adum sigi product se pam tardi link haina comment taro moduga link oin tharake kainaga adumaina dang hairaga video se upload tawkhibine aduna views e myam chatkreba adum myam natrasu aigi site di yambudo adu oigre aduna sigi adugi damakta aina sigi video se amuksu YouTube sido oina phajana full da kamai sizinage khotke haido aduga comment asu dum hangakpa yawe Insta gi DM da su dum tharakpa yawe kamaina karam kanda sizinage adagi si hektai loraga thadokpra kamai sizinamano dum hangakpa yawe bako aduna sigije kemta na de thau ne hair su yamna lightweight oibane magi ingredients sing ju ai sida dum hapamge bako sise taiba matamda khoi gi samkhong khoina hawaning ba jaga je to mai dum tai doini tai bjingo ko dum udi ubane ba duga ai do swai do khara tange na swai do dum tu khara de haurak bane bako ado si haurak ije hair follicle se kanna ba mapangal kanna ba ne na taiba wane bako mai taibirani adum nungdang da taibinadi tairamaga ayukta thadoktrasu yai kasu kaide bako sise adi ekhoina sise thau tairi ne kaina khalaga ekhoina ga samga thadokko do thadoktrasu yai ba sidi dum thau gi type ta taibina am lightweight oibane bako chanap napado amta napta bane ba sumaina samkhong da dum taibira lore ekhoina tening ba jaga do massage to boina kemta thau tairi ne kaina ga yam kuina ga massage ka tawbidana khotana tawdrosu yai da sidi sumaina phanyam sijinagram ne ngo madam tabidoine bako samkhong dani da sam swai da tai du sai samkhong du khatang tabiraga loi sina ai khoi gi sam je kelan badagi khara su phabane aduga sam ma cham sa sumaina nobuje hawk su dum ubune bako mayamna pam tar su dum ai product to take tawjaramge ai sije hafta sizina ba ani humdi dum sure sigi sizina ringai manung jidane ai samken ba khara di dum phai na khalle bako ai gi mota haijabane ko adom aduga kai haigane sam anoba sumaina macha horakko je sisu dum horakko dum uiye bako ado mayam da aina haijagadabadi khutakta sizinaraga khutakta phagadaba nate consistently dum sizinaraka urakani haibani ko result se haidi hafta amtanga sizinaraga ai haubo ude khote dumai di nateba gasigi hair serum se nupa su nupi su loimak sizinaba yaye especially if you are dealing with hair fall weak roots or thinning hair this is beginner friendly so ikariguma somna ahan ba hair growth serum sizinaba oi tardi sisida dum try to be ba yaye overall sigi Be Body Wise hair growth serum se it's a good option haidi it's lightweight easy to use aduga haidi sizinaba kanda su light na ko lightweight su oidana ga reminder amana ngasi hekta sizinaraga ngasi mak phagadaba nate consistent is the key amka ja haijage
ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯋꯥꯏꯁꯀꯤ ꯒꯝꯃꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯁꯝ ꯀꯦꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯎ ꯇꯩꯅꯤꯡꯗꯦ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯂꯤꯒꯤ ꯒꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯎꯇꯦꯅ ꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯆꯥꯛ ꯇꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯥꯒꯗꯕ ꯒꯝꯃꯤꯁ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯦꯌꯔ ꯍꯦꯜꯊ ꯒꯝꯃꯤꯁ ꯁꯤꯁꯦ ꯆꯥꯛ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯃꯨꯔꯛꯇꯪꯗꯤ ꯆꯥꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯅꯦꯕꯀோ ꯍꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯩꯕꯗꯣ ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯟꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯃꯍꯥꯎꯗꯣ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯎꯗꯤ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯩꯅꯕ ꯃꯤꯊꯥꯏ ꯍꯩꯅꯕ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯝꯃꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯒꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯔꯝꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯕ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯕꯤꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯣꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ if you found this video helpful please don't forget to subscribe like and comment